ngani gaski kajing kumplay kalet siya ba med ba ibalong u MLA baru presiden jong UDP ba kipi pangyang balong presiden jong party HSPDP ibat yo candidate jong ba Robert Kharjanin Henry kajing kumplay kapakar panghi kalet chapi kinong syong yo kinong wan yo ngani gaski yo ramrai dap de kajing so kumen ban poi biang ngani kajaka ban yo ban wan ban pensyai chapi ki ba yang kimat yale election bat ki jingmu ki jing angut jong kini ki artli ki parti ki jongi hakani ka kenti ki pemerintah haba sasisin ni mi syakmat banya aireng na ka benta kani ki election MP LCP ki bajuyo so ini na ki por ki biyo ini na ka por bangiyen haki rinsan haka pakawe at tangkawe ka lama ki jong sing pilingo ang kani ka kenti ki pemerintah pada balay kini artli ki lama ki kawe at kani ka rinsan Ngawin pi kipat ba hangni apo yo rambrai hagaba pinung snowdon kanu jing snow pair ni jing snow artatin henry ba piro kumba ki nongilam jong party jong kini baro artli ki party la don ka jing snow so jingmut hagani ka kenti ka bumenta bangin ya trailang bat bangin pha tangi umay kertong ubangin ya monlang bat nga kirpat rit pi bati baro pinaya ka jingkershan met bat mensim Bauli ang candidate ubangi penyeng ngani kenti ke pemerintah unla ban poi siya kathong. Habang iya phai siya ka party HSPDP ngamla lemda sngowo iya pi kinong ramrai. Lemda day da ka jingkershan ka barata chong pi kinong ramrai lesi ka party kaladay bando bandam. Nandumla ban klet na do bangadang kena. Habang iyo so iki kana wala kita kipor ngadang day tang ka kena rin. Kiden kipor ki balesi. Unang sing jangan ni party umay doping stone lingdo ulah day ban remni election na kaway election sa kaway election. Hindi day mapui ginong rampray. Habang kiway kilang kentay. Hindi pi pimshim la kentay ka party. Lemne pimshim la kentay yung mais.